төлөвлөгийг гишүүн байгаа. Европын сонсож байгаа энэ жагаад бол Монголын үндэсний их сургуулийн математик мэдээлэл технологийн сургуулийн захирал. Миний баруун талд сууж байгаа доктор профессор Роланд Мейстер Калифорнигийн их сургуулийн нарны эрчим хүчний асуудал харилцан захирал. Дэлхийд автортай юм техникийн байж байгаа. Өнөөдөр бид нэр хэлхийн багтаалаа Монголын үндэсний их сургууль болон Калифорнигийн их сургуулийн хоорондын хамтын ажиллагааны талаар ялангуяа нарны эрчим хүчний шинэ технологиг ашиглаж хамтарсан судалгаа хийх талаараа та бүхэнд мэдээлэх гэж байна. Одоо ингээд манай сургуулийн гадаад харилцааны асуудал харилцсан дэд захирал Кевин Терсинскийг өгөхөөр урьж байна. Well, good morning. Thank you, ladies and gentlemen, for coming. And on behalf of Mongolia National University, we are very pleased to announce this groundbreaking agreement between the University of California and Mongolia National University. So even though I happen to be an American, I do work for Mongolia National University. And what I've been hired to do by our chairman, Mokbat Bagosore, is to help find technologies, find companies, find new ideas to bring to Mongolia and to have them conduct research in wind, water, agriculture, biotechnology here in Mongolia to help solve some of the problems currently in Mongolia. So this is the first project that we are bringing that will be resident at the Mongolia Innovation and Technology Center that we're currently building at MNU. We're going to be looking for technologies not only from our friends in California, but around the world. Chairman Mokbat and Professor Dorj and I recently went to Hong Kong. We've begun discussions with a number of other technologies and universities. So please, to my friends in the press and throughout Mongolia, please watch the new things that we're going to be announcing very soon. This is going to be a series of announcements, so we hope to see you back in this room in the very short future. So I'd like to introduce Mr. Robert Engel. Mr. Engel is on the Board of Trustees for the University of California Foundation. He comes into contact with many department heads like Dr. Winston, and we're going to. Dr. Winston is a shining example of innovation in technology and leadership. The things that he's done in his department in particular, but I'll let Mr. Engel
go into further detail. But hopefully, we will be building on this relationship with the University of California, and great thanks to Mr. Engel, who has personally worked with us on this project. 어차피 너희 로버트 앵글 작품 너희 로버트 앵글 카페에 있어보니 상인 슈브 바이 доктор 스타마이스 그때 전부터 하는 일이 게 빠져. 그게 갔다가 이때 무슨 나와서 이거를 주제 지금 어떤 지가 있었는데 앞에 자식들 또 우스베키스탄에 Now the project we're talking about that we're going to be launching is a 100 kilowatt solar thermal non-tracking array that will be built at Mongolia National University to be tested, operated, and administered by our students under the generous help of the University of California. So that's kind of what we're meeting here on today. And it's important to note that here in Mongolia, solar technology has existed, but this is brand new technology. This technology has not been deployed, and they're choosing Mongolia as the first and the largest solar thermal non-tracking array anywhere. And so that's why this is important. This is very different than what has been done anywhere before. Thank you very much for this opportunity. Hearing about the joint efforts between the University of California and the Mongolian National University. A little bit about the University of California. We have 10 campuses throughout the state with about 235,000 students. We cover a wide range of specialties depending on the campus. What is unique about UC Solar, this is an institute within the university that combines and tracks and coordinates the research for all solar areas throughout the university itself. We were particularly attracted to the Mongolian National University because of their size, their growth and commitment to the community. And so introducing new technology that we can bring to Mongolia, when we saw the need for steam, not photovoltaic electricity or wind electricity, but basically high temperature steam, the UB became the natural environment to bring this technology to. And so we do look forward to this joint project between the two universities. Okay. What is important is that we actually UC Solar is involved with both photovoltaic and wind. This project has to do with steam production, very high temperature steam production.
ийм боломжтой технологи байна. The reason I was able to introduce this to Kevin and to the university was because I've been an investor here for approximately 10 to 12 years. I visited here as a tourist as well as on business. The increasing pollution problem is on everybody's mind in conversation. I believe this technology will be able to reduce that problem and hopefully contribute to the economy. Өмнө Монголд 10 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийжсэн. Тэгээд Монголд одоо байж байгаа зарим хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдэхэд бас өнөөдөр явуулах юм байна. Professor Winston and I have been visiting a number of interested parties for the past 4 days, both government and private industry. The support has been overwhelmingly strong. Өнгөрсөн 4 хоногийн хугацаанд өдрөөр нэлээд олон байгууллага мэргэжлүүдтэй уулзсан. Түүнээс засгийн газрын зарим яамны ажилтнуудтай уулзсан л да. Үнэхээр бол бидний үйл ажиллагааг хамтын явуулж дэмжиж байгаа гэж мэдэрч байгаа. Үнэхээр өндөр түвшинд дэмжиж байгаа. And as a personal investor in Uluwatu, my concern is the lack of heat and steam that's been available to the growth of the city and demands of the growing population. We feel this will have an immediate and direct impact in the next few years, and we'll see the results of the test within probably the next few months. This project was introduced to the university because technology has already been tested and operational within California. Bringing it to Uluwatu, we're going to be localizing the technology through the university, and there will be. This is the first project that I'd like to see introduced, to the university from University of California. There will be other projects in the future, which would include agriculture, healthcare, and environmental sciences that will be able to be introduced in the future after this one has been completed. Thank you. I want to thank Mr. Bob Engel, Mongolian National University, for bringing me and Mrs. Winston to Uluwatu. The solar thermal technology that Mongolian University will be working on, will be demonstrating, is extremely important for Mongolia. You can make steam with solar collectors which do not have to track, do not move. Moreover, these solar collectors can collect the radiation energy from the entire sky.
Түүнчлэн дараагийн нэг онцлог нь болохоор зэрэг энэхүү технологи нь одоо нарны эрчим хүчийг хөрвүүлж гэсэн бол ерөнхийдөө нөгөө юунаас окторгын бүх төрлийн тийм эрчим хүчийг үүсгэх ийм боломжтой технологи. Which means you don't need to be in the Gobi Desert. You can also be right here in Ulaanbaatar and still collect solar energy. Тэгэхээр өндөр хэмжээний ийм эрчим хүчийг цуглуулах зөвхөн нөгөө нэг гол цэгт байх шаардлага байхгүй Улаанбаатар боломжтой гэж үзэж байна. Just think what this means. It's already been mentioned that solar energy can provide part of the steam that is used to heat your buildings. Түрүүн хэлсэнчлэн энэхүү нарны эрчим хүчний цаатаагаар нөлөөлж байгаа дулаан өөрийг бол орон гэрээ юутай байдлаар татах боломжтой. That means you will burn less coal, you will improve your air quality. Өөрөөр хэлбэл нүүрсийг шатах хэмжээг багасгаснаар агаар нөхцөл боломжтой. The most important contribution we can make is to train and educate the students at Mongolian National University how to implement this technology. Гэхдээ хамгийн чухал ач холбогдолтой зүйл нь юу байгаа гэхээр Монголын үндэсний их сургуулийн оюутнуудыг хэрхэн энэ технологиг ашиглах вэ гэдэг тал дээр сурах чадварыг нэмэгдүүлэх явдал байна. I have been meeting some of the students in the past week. Би өнгөрсөн энэхүү өнгөрч байгаа 7 хоногт олон оюутнуудтай уулзсан. I am convinced that when the demonstration is operated and we learn how to use it, оюутнууд энэхүү зайлшгаанд оролцоод тэгээд чадварыг ихтэй болоод they will find all the ways that solar energy can benefit the environment, make life better for everyone. тэгээд хамгийн гол нь бол нарны эрчим хүчний баялаг ашигласнаар бол бүгдэд хөшгөө өгөх боломжтой адаар зарчнаар яагаад And that is where your future is. Your future is with the young people, because they will determine what happens in the future. залуу өсвөр үеийнхний ирээдүйг илүү гэрэлтэй байна. So by working together, by this collaboration with Mongolian National University and the University of California, you will see remarkable difference in the environment and the energy supply. It will have positive economic consequences. And most importantly, it will have very positive air quality consequences. Монголын үндэсний их сургууль, Калифорнигийн их сургууль хамтран ажилласнаар одоо бүхэн үзүүлэлт гайхамшигтай өөрчлөлтийг бий болгоно гэж хэлж байгаа. Арга орчны хөгжөлтөөр, эрчим хүчний хөгжөлтөөр мөн эдийн засгийн хувьд ийм өсөлт бий болох нөлөөлөх юм. Бидний ихэнх хүчтэй орнууд хамгийн нарийн технологийн сургуулиудад явуулж идэг. Сургуулиудад явуулж идэг. Бизнесийн байгууллагууд гэсэн энэ сургуулиудаа бидний машинаар оюутнуудаа хэмжиж хамтарч ажилладаг. Аян жишгийг бид Монголын үндэсний сургуулиуд хэрэгжүүлж байгаагийн нэг хэвлэл бол технологи инновацийн төвийг бид байгуулж ажиллаж байгаамаа. За энэний хамгийн ихний ажил нь бол энэ Калифорни их сургуультай хамтарсан сэргээр эрчим хүчний чиглэлээр хийж байгаа юм нарны эрчим хүчийг маш өндөр температур хөрвүүлэх ийм ажил хийж байгаа бид нар бол маш их баяртай байна. Яагаад гэхээр Монгол за Улаанбаатар ялангуяа эдийн сайдын утааны асуудал маш их хугацаа тавигдж байгаа. Энэ асуудлыг шийдэх нэг гарцсан бол яаж ч үн нарны эрчим хүч, сэргээх эрчим хүч гэж
бид нэр ойлгож байгаа. Энэ болохоор Калифорниагийн сургууль, Монголын үндэсний сургууль энэ дээр бол маш хүчин чармаат гаргаж ажиллана. Энэ төсөл бол амжилттай болно.